بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم جميعا: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم مسيبة جلبة ndaroɓe oɗo télévision meɗen Jama TV. ɓaawa en yettude Allah subhanahu wa ta'ala, juula e oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. hiɗen seedito ala mo rewe e goonga, nafa rewɗo on, lorra mo rewali on, si wona Allah subhanahu wa ta'ala. ko Allah subhanahu wa ta'ala tum woni ko rewete. o mara kafi diɗɗo, o mara yeru. walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadun. Allah mara yeru, o mara eɓɓodirto. laysa ka mislihi say'un. Allah hay e hunde ala ko eɓɓidirte. ɗum nan hiɗen seedo ala mon rewe e gonga si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. hiɗen seedo oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ko Allah subhanahu wa ta'ala nelirimo diina gonga, diina islam. no wodi noon hewɓe nde tawde noon seytane nde tawno tun kanko iblis ko sabu ɓiɓɓe adama ɓen woni ko yaltinira ka alijanna. ko sabu ɓi baba adama woni ko yaltinira ka alijanna. Allah subhanahu wa ta'ala ko neliri oɗo nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko fi ha ɓiɓɓe adama ɓen heɓa moƴƴere, ɓe anda ko honnum woni nafoore maɓɓe, ɓe anda ko woni lorra maɓɓe. eyi o nelaɗo makir noon ala wo e moƴƴere sina mi tindini on ka moƴƴere nden heɓoto, ala wo e bone sina mi rentini on ka bonen heɓotoɗon. joni noon kanko seytane himo dari mo kankaranni, himo haɓɓiti, o majjinayi tagore nden fof. eyi ko waɗi o wondino yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. o ini la aqda anna lahum siratakal mustaqima. ɓe ɓiɓɓe adama ɓe wonɗa saabu mi yaltinira saabu muɗum ka aljanna, mi jooɗanto ɓe lawol moƴƴere nden fopp. wala tajidanna aksarahum sakirina. wallahi a tawata ɓurɓe hewde ɓiɓɓe adama ɓen ɓe yettete an Allah subhanahu wa ta'ala, ɓurɓe hewde ɓen ko yeddoɓe ma. ɓen ko Allah subhanahu wa ta'ala winni gasi yaw ka neɗɗo ko a huɗama, a woɗɗinama yurmede Allah subhanahu wa ta'ala. kala no ɓiɓɓe adama ɓen ko waɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi: ya ibnu adama inna shaytana lakum aduwun fattahizuhu aduwa. hey ko noon ye ɓiɓɓe adama, an o banu adama, hey andu seytane ko gañoma, an kadi joguito seytane gaño. déjà hakkundeji meɗen hakkunde banu adama e banu adama, wallahi sa andi goɗɗo ko gañoma, a rawa rete ɗen fof kono ara hiɗa reeni e makko, hiɗa moytimo ɗi fof, par ce que hiɗa andi ko gañoma. joni noon seytane hoore muɗum holli ko gaño men. Allah subhanahu wa ta'ala kadi andini on seytane ko gaño men, o wi en joguitomo gaño. inna seytana lakum aduwun fattahizuhu aduwa. joni noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o neliri oɗo nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fi yo itto en nde ɗo majjere. la sakka Muhammadu koko addi kon ko ɗum ɗo rewirte Allah subhanahu wa ta'ala. ɓawo nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kanko woni khatimun nabiyina, kanko woni timmode annabaɓe.
ɓawo nelaɗo muhammadu sallallah alih w sallam annabajo ala hande kadi wahayu arata hay fus ay hande kadi ko diina ka nelaɗo addi kanko kan ɗon heddiɗo kan ɗon rewirte Allah ha ila yawmil qiyama ha ñande dargal ngal dari annabajo hay goto arata ɓawo nelaɗo muhammadu sallah sallam kanko woni khatimun nabiyina kanko woni timmini annabaɓe kanko timmini ay ko ɗum waɗi si nelaɗo maki kamɓe ka mana ka sakkitode aduna woni ko ɓe nela ay ko sakkitode aduna woni ko ɓe nela ay ɗum woni ene mofta nelaɗo muhammadu sallah sallam kaka alansara aduna ko ɗum woni ka tagaɗen ko heddani en ɗon ko heddani en e aduna ko ilandema hakkude alansara e futuro ko akhiru zaman ande ɓe akhiru zaman ko ene woni akhiru zaman kaka sakkitode aduna woni ko tagaɗen kono annabajo hay goto wa alata hande kadi ɓawo nelaɗo muhammadu sallallah alih w sallam wahayu arata hay hunde goɗɗo wata addude ɗo inna ɗum ɗon ko diina tawa sariya no jaaɓi ɗum haqqille hisuɗe hino jaaɓi sina ko nelaɗo muhammadu sallallah alih w sallam addi kon ay alqur'ana e sunna al yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum l'islamu dina ay diina timmi hande hay hunde hande kadi arata ɓawo nelaɗo muhammadu sallallah alih wa sallam ko ɗum waɗo inni nelaɗo maki man amila laysa fi amruna fa huwa raddun kala golluɗo ɗo gollal tawi na nelaɗo gollingal o yamiri ale ngal golle ñande lakara ko jonitoyte jommuɗum nafata ay ko haba an mansura par ce que nelaɗo timmini ko nelaɗo ni ko jokkete wa in tuhibbuna allah fattabi'uni allah subhanahu wa taala tigire hoore muɗum o wi siɗon yiɗilam min allah haray jokke muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ay c'est ko on ɗum woni ko nela e moɗon mono holla on peewal ngal woɗɗintina on majjere nden fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna hey kam baba adama ɓay a yeddi allah subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala ni wota ñaamu leggal wongal ka alijanna o degenanima ko woni ka alijanna kon fof o harminanima ngal ɗo leggal wota ñaamugal ɓay tun a ñaamingal a yeddi allah o wi ihbitu cippe ka leydi fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna cippe ɓawnande mi naɓi on ka aduna ono kanko allah subhanahu wa taala wiri noon inna khalaqnakum wa tarakum hamalan min allah subhanahu wa taala mi tagali o hagani mi akkitiri on ni kadi wa mummunteji ɗi allah subhanahu wa taala tago en haw gayni o okki en haqqil o timbini tere meɗen ɗen o okki en faamu gandal o wiya joni noon ko ɗo rewo ton heɓa moƴƴere nden ko ɗum waɗi so ni fa imma yatiyannakum minni hudan peewal aroyay on faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim kala jokkoyɗo peewal alal ngal ñande dargal haray kulol ala ɓen ɗon wona ɓen ɗum woni ko sunoyte ay ko waɗi noon andi allah subhanahu wa taala nuɗeni wo yawmal qiyama yawma tahtasul absar ñalande dargal ko ñalande de guite purtindoto ay aduna ɗo déjà taw guite hino purtindoɗo saabu ne neɗɗo on waɗi maayowo on kanko o yeyi ko wiyete mayde kon ko ɗum allah subhanahu wa taala ni wa nahanu aqrabakum min hablil qarib nde mayde nden no ara nanga ara ittugol fittandu mayɗo on allah subhanahu wa taala inni onon ɓen aroɓe ɗo ɓatto ɗon hino ɓoosa hino tutta hino mocca hino okkora lekkele allah subhanahu wa taala inni miɗo ɓuri on ɓattade mo hay korondol makko danegol ay ko waɗi nga rewruɗo no wonga rewruɗon ɗo o yahay ɓay tun ko mayde nden ari la sakka bil mawti si mayde nden kan nde ari nde ha jaga e programme uji mayowo on a yahay ayi bon ɗum waɗi kanko mayowo on feere allah par ce que o yeyi ko wiyete mayde nden kon o purtinoto ayi itti noon sikki ñande hewtoya dargal wiya pansan dargal dari on tigui dara hi haray no andi golle mum ɗen innahu ala nafsi basira par ce que neɗɗo kala hino humpiti fi hoore muɗum ñande neɗɗo on toroyto inna hara allah subhanahu wa taala wattane mo mbulmbuldi ay yawma tajidu kulli amalin min khayrin muhdara ay wa kulli amalin min su'in muhdara ñande neɗɗo on darnoya tawa kala ko golluno e moƴƴere hino yeeso makko ay kala kadi ko golluno e boni aray présente o yeeso makko ay no allah subhanahu wa taala wirno neɗɗo on si tawni o surrama pigui tati jokkaymo yimɓe makko ɓen e jawdi makko ndin e golle makko ɗen ko ɗum jokkete
jawdi ndin ndi jokkete haa ka sera berɗe ndi inne en arduno haa ɗo jawdi ndin naata to ndi yilto ɗon hayso ko talma ngal addiraɗa haa ɗo ngal naatata ton yimɓe ma ɓen ƴette naade ɓe watta leydi ndin e hoore ma ɓen bon minen en arduno haa ɗo golle maɗen an e golle maɗen heddodon ɗon ɗen ɗon noon golle ma ko an e majji haa ila yawmil qiyama yo Allah newnan en hara Allah subhanahu wa taala yurminir en moƴƴere makko nden wawi en gollugol ko moƴƴi ko nafoyta en yawmal qiyama joni noon si immitoyama ñande dargal golle maɗen ko ɗen présente e yeeso ma neɗɗo noon si o ndaaro yo tawi pelete ɓayle neɗɗo hino andi hoore muɗum mo kala e meɗen hino humpiti hoore muɗum andi ko honum woni golle muɗum ɗe hino andi golle ɗe jokki ɗen si tawini ko golle moƴƴuɗe ɗe Allah yiɗi yarli hino andi kadi si tawni naaɗe golle ɗe Allah yiɗi arli joni noon neɗɗo si tawini o présidé ke ñande janggo tun o andi golle makko ɗen pelete ɗe ɗo ko golle bonɗe o toroto nden ñande yo Allah subahanahu wa taala waɗi ɗum mo nduggu sakango andi ko haa ɗon haray hulɓinike ɗum noon ko ɗum waɗi so Allah subahanahu wa taala ni ko ñalade guite purtidoyto e muɗum ñalade hulɓinide yawmal qiyamati ɗum noon oɗo nelaɗo ɓe sallallahu alaihi wasallam ko addira ko ittugol en e peewal kono ko ma anden nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam anden ko honnum nelaɗo addi jokken kadi goɗɗo a wawata rewirde Allah sikke ma nani ma rewira Allah e fi e hoore ko weluma kon tun an ko si hawrodiri e beleɗe maɗen tun si hawrodiri Allah e beleɗe maɗa dakora la diina kan sika hawrodiri e ko welatama kon tawi welata Allah subhanahu wa taala ko ya terto wa an yarda lillahi wa yabhadu lillahi neɗɗo on kala ko añirta hunde nden ko tawde hara Allah no añide añira hunde nden saabu Allah no añide jiiɗira hunde nden kadi fi Allah hino yiɗi ko ɗum ɗon woni diina non oɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko kanko hana jokkede o jokkire honnun alqur'ana e sunna nelaɗo meɗe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nam ɓawɗum kanko Allah subhanahu wa taala o wi on o wi ya ahlal kitabi hay ko onon yo yimɓe defte kamɓe woni yimɓe defte ko bani Israil alyahud bani Israil juif ko ɓeeɗo gande ɗen woni ko cippina e muɗum gande arane ɗen suhfi Ibrahima suhfi Musa tawreta inzila zaburu Dawuda joni noon ɗeɗo fof majje kaka alqur'ana woni ko ɗe suutaɗe adda on andi ko Muhammadu tun okka deftere timmude alqur'ana karim on ko waɗi annabaɓe fof maɓɓe ko hunde wotere ɓe addi mission maɓɓe on ko hunde wotere pette annabaɓe ɓe fof maɓɓe diina kanka serta ilay annabi Nuhu ha e nelaɗe meɗe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam no karanko e makiri noon annabaɓe guluji e temeɗɗe e 101 ɓeɗo fof ko kalimatu tawhidi woni ko ɓe nelira ko la ilaha illallahu tuflihu ko ala mone rewete si wona Allah hoolo ɗon ɗum jogito ɗon ɗum ɗon male ɗon ko ɗum noon kalimatu tawhid ko ɗum waɗa subhanahu wa taala inni to amana rasuli bima unzila alayhi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi enen hiɗen andi ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam woni ko nela e meɗen kono hiɗen hooli annabi Musa ko gonga ko annabajo Allah ko Allah nelimo hiɗen hooli annabi Isa ko Allah nelimo hiɗen jaɓi ɗum hiɗen hooli annabi Yahaya annabi Zakariya Isa ɓeɗo fof hiɗen hooliɓe ko annabaɓe Allah kamɓe ɓeɗo fof ko kalimatu tawhid ko annabaɓe fof ma eɓe seeda ko immorde ka Allah ko Allah neliɓe joni noon nelaɗo ko ari kuwafi ɓeɗo fof ko waɗi Isa o innuno simi wuuruno ha Muhammadu ari mi akkitayno diina an kam mi tawtamo kanko Muhammadu par ce que ko kanko woni timminirdo akhiru zaman ko wiyete kon état c'est la continuation voilà o président ɗo si tawi woni o ari o golli ha o yahi ara won kadi si ari fuɗɗito ka waccuno ɗon manno continua ko noon joni noon kanko Allah subhanahu wa taala o wi hey kono mana bani Israila juif ko ɓeɗo okkano gandangal koye maɓɓe addi cippade on andi en yewtino ɗo ɗe balle e tubakoɓe ɓen koye ka gandal alqur'ana ka tawreta e linzila ko ɗum ɓe jangi ɓe andi honno avion moƴƴinirte ka tawreta e linzila ko ɗum ɓe jangi ɓe wawi moƴƴingol courant
ka tawreta e ka linsila ko ɗon ɓe jangi ɓe wawi moƴƴingol baton ɗe gande ɗe ton ɓe hande heɓe eltade ka aduna ɗo golliraɗe fof majjika ka tawreta linsila ko ton ɓe jangi ɗum ko ɗum si Allah subhanahu wa taala ne ya bani israila uzkuru ni'matallati an'amtu alaykum in anni faddaltukum alal alamina wattaqu yawma la tazidu kulla nafsin an nafsin sayya hey kono yo bani israila ay hule Allah ay min Allah wandana mi ɓurni on e hoore tagore nden fof ay mi ɓurni on e hoore tagore nden fof ay hule ñallal ngal anaɗa hoore ma wonki wo wonki hunnanoytaki ya wonki hay e hunde ay ko ɓuri hewde noon neɗɗo kan si tawni Allah déjà hay woɓɓe goo si tawni hara ko gandal l'islamu sa Allah subhanahu wa taala jarribori ɓe si woni ɗo joni kanko himo jangi ɗo joni ɓuuri quartier on fof ko kanko ɓuuri jangude himo bewa sa hara ko gandal l'islamu sa si woni hino jangi ɗo joni kañum ɓuuri sarde nden fof no anda kanko ɓuuri jogade ɗo gandal hara ko gandal islamu sa sina Allah fabi on tigui beway ay joni noon ka on tigui beyi o e an ɗo haray boni saabu ka ɗum ko ɗum ɗon bonnuno golle iblisa ɗe ay si a jangiɗo ha a yi hoorema hande an ɓay Allah hokkima gandal l'islamu hiɗa ɓuuri fof andu yana e fof boni ko ɗum Allah subhanahu wa taala innal insana la yatgha an ra'ahu stakna neɗɗo si tawi woni Allah o heeɓi jawdi o beway joni noon bani israil en ɓe Allah hokkiɓe gande ɓe wawi moƴƴingol piiji fof hande kadi ɓe bewi eyi annabaɓe fof koye maɓɓe yalti nelaɗo Muhammadu sallallah sallam tawni e maɓɓe yalti après ɓe jaɓali gonɗinde nelaɗo Muhammadu sallallah alih wa sallama tawi noon si a gonɗini annabaɓe fof a salli he goto Allah subhanahu wa taala inni kanko ara yeddi fof no alqur'an am sa gonɗini alqur'an am fof a yeddi aya hun goto a yeddi aya goto astafirullah alifu goto pet Allah subhanahu wa taala jaɓata eyi hara a woni perduɗo joni wagutuji julde ɗin koɗi jowi si a hoolike subaka ko gonga a hoolike fana ko gonga a hoolike alansara ko gonga bon a wi an futuro an a dakora julde futuro hiɗa hooli noon fana ko gonga hiɗa hooli alansara ko gonga hiɗa hooli subaka ko gonga kono a dakora futuro an a dakora nden ɗon Allah subhanahu wa taala jaɓantama ay ara a yeddi ay no wiri noon boniyal islamu ala khamsa tugale l'islamu ɗen koɗe jowi ashhadu an la ilaha illallah wa sallam rasulullah wa iqamu salata wa ita zakata wa sawmu ramadana wa hazzul bayt siɗa hooli Allah ko gonga ɗa hooli nelaɗo Allah on ko gonga hiɗa hooli julde hiɗa hooli zakka ko gonga hiɗa hooli lewru suumaye ko gonga a wi hajjegol hajju a hoolaki ɗum tawa kay dina l'islam haray ɗeɗe hooliɗaɗo fof ɗe perdi ayi dina kan kañum ka jaɓata ɗum ya mana o wi honum udkhulu fi silmi kaafa dina kan a ƴettay ka fopp makka ay ha mana hay tawni a wawata waɗude no woodi e moƴƴereji wonɗi ka dina hara a wawata ɗi waɗude mana cellal ma permitama waɗugol ɗi ma imanu ma hewtali waɗugol ɗi kono noon hara yiɗa hooli ko ɗi gonga bon amara probléme par ce que hiɗa hooli ko gonga torati Allah yo Allah subhanahu wa taala nonenema waɗade ayi mais kono si a hutike ɗi tun si a hutike tun Allah subhanahu wa taala jaɓata hara yandu dina ma kam boni sa sikkitike tun Allah subhanahu wa taala yandu hara dina ma kam boni pulle fo taware muɗum inni sikke juulata ayi ɗum noon o wi kono yimɓe defte alyahuda e nasara ha hewti en enen hande tigiri moftanelaɗo Muhammadu sallallah alih wa sallam al ama ene lima talbisul haqqa bil batili ko fi honnon jinnidiran toon gonga e fenade ko fi honnon jillidiran toon gonga e fenade ɗum hino seedi waqul ja al haqqa wa zahaqa al batila innal batila kana zahuga si gonga ari ko wiyete fenade kon yahay fes ayi ko fi honnon jillidiran toon gonga e fenade wa taktumuna al haqqa wa antum ta'lamuna suuɗon gonga on hara ɗon andi pellete ko ɗum woni gonga ƴetton fenade ɗen ɓanton fimo ɗum bambo ko ɗum yangi mofta ɗen hande ko ɗum yangi en hande hiɗen haɓɓiti si Allahu lanɗon jaɓi fenade ɗen ko ɗum ƴetteten fi muɗum ɓanten gonga on hiɗen désiri fi ɗum ɗon en mutinayi fi gonga on ayi
ɗum noon ko golle Allah subhanahu wa ta'ala en ɗon wata wonude ay wa inna nazzalna zikra wa inna lahu la hafizuna Allah subhanahu wa ta'ala ne kanko cippini ɗo alqur'ana ay alqur'ana ko Allah ƴetti garanti hay goto dina Allah kan ɗum siɗen faala en fof meɗen en darata ɗo hande yedden Allah subhanahu wa ta'ala dina kan ka avancé o wi enen ɗo fof sen hawriti en yeddi Allah subhanahu wa ta'ala somo faala effaça en o itta o adda woɓɓe go ɓe andanda hoore maɗa ɓenno ɓe golla e dina kam enen hiɗen sikkude ko enen banu adama on tun woni rewde Allah subhanahu wa ta'ala banu adama enen e malayika ɓen en eɓɓodira enen e malayika ɓen en eɓɓodira malayika ɓen hono rewde Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum si kanko Allah subhanahu wa ta'ala ndo wanno nde o noddutuno assemblée général o nodditi malayika ɓen fof o wi himo faala tagude neɗɗanke ka hoore leydi ga ay ay inni khalifatun fil ardi ay mana miɗo faala tagude neɗɗanke ka hoore leydi malayika ɓen ɓe gidduno ɓeyni wota waɗu ɗum atajalu fil ardi man yafsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu laka wa nuqaddisu laka ko fewndi hande ko gandanɗa ma ñande be ñande hiɗen nande ɗum ene Allah malayika ɓe wi Allah subhanahu wa ta'ala a tagay neɗɗanke ka hoore leydi toon neɗɗanke so yeeyi ko leydi toon golle makko toon ko yeddugol Allah warindira hande illa man rahima rabba senamo Allah subhanahu wa ta'ala yurma hiɗen andi ko e honnu wonuɗen e walude hiɗen andi ko honnu wonuɗen e ñallude eyi innahu ala nafsi basira hande hiɗen reeni ko honnu wona e jingadede ko honnu wona e ɓantede fi muɗum eyi bon e wonɓe waridirde saabu rewɓe wonɓe waridirde fi saabu jawdi e wonɓe waridirde saabu leyɗe en ala yiwde ɗum ɗon fof e ɗum ɗon fof noon ko giɓɓo gadda fof min adde ɗo mata u duniya fi aduna rek ñande be ñande hiɗen nandiri ɗo ko ɗum ɗon malayika ɓen impose no ɓene ta Allah subhanahu wa ta'ala waɗu ɗum taw tagu neɗɗanke ka hoore leydi ga par ce que fiyon num wa nahnu nuqaddisu laka ay minen malayika ɓen ɗo meɗen ɓattima Allah subhanahu wa ta'ala min yeddatama o yafaluna ma yu'maruna ko kala ko yamirɗamen ko ɗum min woni e waɗude ɓayno neɗɗanke on a taguimo naɓimo ko aduna toon a wii ko yo rewe ko ɗum tagirɗamo ama khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni kanko tawi woni so yahi toon ko yo yedde joni noon o liye ɗum ɗon accu ɗon hay sa tagali neɗɗanke o ay Allah subhanahu wa ta'ala inni na alam ma la ta'lamuna min Allah miɗo andi ko on anda bon ene fi Allah no yeddede hande ala wonɓe rewde Allah wallahi no wodi wonɓe ɗo rewde Allah ɓe ala yeddude Allah bihi basira ko mapini ɓe kono ɓe tawro e Allah subhanahu wa ta'ala hara ko ɓe hisuɓe woni Allah subhanahu wa ta'ala inni noon ko hombo woni malaɗo ñande dargal ay ko on arɗo ka Allah tawi hino hisi ko on ɗon ɗum woni malaɗo ay koyni ko ɗum waɗi hino satti gurdam aduna hino satti ay ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ɓe arɓe ɗo rewi Allah ala ka sonnaɓe ala ka duhiɓe arɓe ɗo rewi Allah ɓen eɗon andi en yewtino ɗo émission men go wona sonnaɓe arɓe ka hoore ka aduna ɗo ɓe rewi Allah wakkili rewi Allah yeddali Allah no Allah wi'iri noon ɓe hoori ɓe juuli waɓutuji maɓɓe ɗin jowi ɓe hoori lewru maɓɓe suumayendum ɓe ɗofti modi maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala ni ñande janggo o labintuneɓe ɓe ɓuura hay huuru layniɓe wonɓe ka alijanna ɓen labede huuru layniɓen ɓe lando Allah subhanahu wa ta'ala ko honnu woni ko hande minen men sikkuno a tagatano ko ɓuuri men minen huurul ayni labede hande noon ɓeɗo a tagiɓe ha ɓe ɓurtiki men ko sabu honnu Allah subhanahu wa ta'ala ene ko fi ko ɓe yawno ko aduna ɓe ɗoftilam ɓe yeddalilam ɓe rewi Allah ɓe muññi ɓe anduno pelete min maɓɓe men hawray ko ndem moƴƴere ɗo mo yeyiɓe no gasa hara onon ko ɓay no gasa onon ko ɓay haray hiɗon ko alijannaji ɗo ko ɗum haɗi yeddollam ɓeɗo noon ɓe yahino ko aduna ɓe yaalilan kono ɓe andi miɗo wooda ɓe hulilan ko wirni Allah zina yu'minuna bil khaybi mi yoɓay ɓe e duhiɓe kadi arɓe ɗo wakkili rewi Allah ɓen Allah subhanahu wa ta'ala yaɓoyayɓe moƴƴereji ha hay malayika ɓen toon haawo moƴƴere maɓɓe nde ay honnu saabu ko ɓe ari aduna ɗo ɓe muññi kon ɓe wakkili suno aduna jaɓali ɓe yeddingol Allah subhanahu wa ta'ala
Allah subhanahu wa ta'ala yoɓoya ɓe moƴƴereji ha malaika ɓen haawoɓe no Allah subhanahu wa ta'ala inire noon aduna ɗo ko kaso julɗo eyi par ce que en tant que a julɗo kar leydi ɗo a wiyata koko faalaɗa kon an waɗata hay siɗa mari moyen muɗum hay si Allah subhanahu wa ta'ala okkima ɗo jawdi honnunde o wi jawdi ndi jawdi koko rewiri Allah wona yeddirde Allah subhanahu wa ta'ala ene woodi ɓe Allah subhanahu wa ta'ala okki ɗo jawle andanɗa hoore maɗa hara non tout est bien mais ayataɓe ko Allah yeddete ɓe finance ta jawdi ndi en ko Allah yeddete sabu Allah subhanahu wa ta'ala inni jawdi ndin ɓe inni ñande janngo nde a teppere tawtoyta nde ha landeɗa ko honno heɓirɗa jawdi ma ndi ko honto heɓuɗa ndi a woleyɗen ko laaɓi pos si on feƴƴi ɗum ɓenna ɓaawa noon nde heɓuɗa jawdi ndin kadi finance uɗa ndi honto ɗon kadi a justifete ko laaɓi pos bon par ce que no woodi wonɓe ɗo wakkilade ɗo ɓe heɓa ɗo jawle hara kono laaɓi koye ɓe heɓiri jawle ɗen hara kono laaɓi par ce que ko lakkere maɓɓe laaɓude meɗe heɓo ha gana ɓe finance ɗe kadi ko Allah yiɗa yar laaki andi toujours ala c'est des probléme hara ko probléme joni o wi ko fi honnun jillidiran toon gonga e fenade ɗen ƴetton gonga on suuɗon hara ɗon andi ko ɗum woni gonga ko musiba aduna on ɓuura ɗum ɗon ƴettugol fenade nen bamba ɗum towna fi ɗum liɓa fi gonga on musiba aduna on ɓuura ɗum musiba molanaɗo wa an tun hara pellete kadi ta alamuna hiɗon andi bon daare tun hande ka justice ji men sen jahi kombo mari ton gonga ko jon dole mari gonga ala sa holli ɗo joni hiɗa mari gonga par ce que ko andata par ce que wiya ɗo pantun taw ɓenna ƴettu avocat joni so goɗɗo toñima ɗo joni Allah waɗi kanko mo mari moyen Allah no wakkimo moyen mo mari jawdi bon hay so toñima so yahi ɗo joni ɓenni pan ƴetti avocat tawi an mara ko ƴetta avocat kanko le mo mari capacité o ƴetti joni fenade makko nden wonta gonga ay gonga ma on wonta fenade ay Allah subhanahu wa ta'ala inno man lam yahkumu bima anzalalla fa huwa kafirum ay mana kala ñaawirɗo tawi na gonga Allah on tigi ñaawiri haray o woni geddo nokku goo wi kala ñaawuɗo mana o bambani fenade ɗen o suuɗi gonga on nden ñaawore nde o ñaawi ɗon tawi na hakkude makko e Allah o ñaawi ɗum ɗo latantomo geɓal jiyaɗum e geɓe yiite ay no latantomo geɓe e geɓe yiite ko ɗum waɗi e wona mawɓe men ɓaaw ɗo ha joni no woodi e mawɓe goo ɓe anda ɗerema ɓe dakora innugol kamɓe so tawni ɓe janggi ha inni ko avocat wonata ɓen nayi ɓe dakora par ce que ko jiwngal ngol fenade ɗen ay ko ƴettugol fenade watta gonga mais kono golle avocat yagal wona hunde haramude dey avocat yagal na hunde bonde no bon na avocat ɓen tu woni e wadde ɗum no waɗi woɓɓe goo hara na ɓe avocat ɓe hara ɓe hala fena nokkiyel goy ɓe bambande fenade nden acca ɗon gonga on ay probléme avocat jom woko so tawi woni o ñaawali hakkude makko e Allah ko ɗum no woni probléme o ay par ce que déjà kanko himo yoɓede état hino yoɓudemo o taw jaɓuɗon correction hay fus en tant que kanko suuɓi ko ɗum faala ay ko ɗum yon taw adetede ko gonga kanko ko jonutugol joma gonga o jonita joom fenade ko ɗum ɗon woni golle makko ɗe hay si tawi woni joom fenade ɗen addi ɗon kanŋe e jaman yenimo o taw jaɓu par ce que kanko ƴettani people makko on kanko ko ñawowo o ñaawa e hakkude makko e Allah on ko ɗum kadi o ƴettani Allah subhanahu wa ta'ala eyi no yo ñaawa hakkude makko e Allah on wata on suuɗi gonga on hara hiɗon andi par ce que ko musiba wan tun hara noon ta alamuna hiɗon andi wa qalat ta'ifatum fedde goo wi min ahlil kitabi jiyaɓe yimɓe defte ay alyahuda nasara ɓe wiya ɓe inni aminu gonɗine billazi nden hunde unzila cippinande ay alallazina de ɓe amanu gonɗinɓe wajhin nahara ko arande ñallal ngal ay wakfur yeddoyon akhiruhu sakkitode ñallal ngal ay iɗon andi heferaɓe makka ɓen ɓe arno ɓey ɓe gerdi e Muhammadu ha ɓe wi Muhammadu ay ɓe inni Muhammadu ɓanaɗa ɓe noddi bappa makko taw newɗo mon Abdoul Moutalib ɓay ɓe gerdi e makko ha ɓe inni he
kum pay kum o faalama en hersinde argol ɗo inna joni jeɓe mana diina ko tawruɗe mawɓe meɗen kon accintinayi en ɗum o faalama en hersinde ayi ɓe noddimo ɓe inni Muhammadu kala ko faalaɗa e nder Makka ɗo siko laamu min lamminte hara amara opposant opposotoɗo ma ala a laamoto hande mayɗa o ma hande faalaɗa o siko jawdi faalaɗa men jonne jawdi embere ko faalaɗa o hara wona patron ɓuuri men menen ɗo fop siko rewɓe wowla kala debbo mo faalaɗa men resine ay mais fi o diina waaji men faaloya terto fi ɗum fes ay ɓe négocié makko ha ɓe tawi gasata ɓe noddi bappa makko ɓe sikkiti ɓe rewri ɗon o tawi ɗon kadi mata o wi bappa yimɓe makka ɓe si ƴetti nangen waɗi ka ñaamo an ɓe ƴetti lewru ndin ɓe waɗi ka nano an mi tertotako ko Allah subhanahu wa taala nelirinmi kon haɗo diina mi tertotako ayi bon yeehi ha ɓe wi joni Muhammadu joni awa acci rewen Allah ji amen ɗin hitande rewen Allah ma on hitande tawi ko pilan ɓe ardiranimo tawi ko pilan ardiranimo par ce que fi hon num so afsettaniɓe ɗum ɗon joni ɓe rew Allah ji maɓɓe ɗin hitande ɓe rewa Allah makko on hitande kamɓe probléme on mbiyande ko afsetta ɗum ɗon so afsetti ɗum ɗon tun hitande de ɓe rewata Allah ji maɓɓe ɗin nden hitande ɗon ɓe décida si Allah non jaaɓi ɓe kata ko ɗon ɓe woni katade ha récupéra mo hande kadi ay o perde Allah makko on hande kadi ay o wi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliya dini hey min Muhammadu mi rewata kon ko rewaton onon kadi on wonari o rewa on mo mi rewata no wodani on diina mo no wodani lan diina an ay ɗanni ay ene mata ko ɗum ɓe wooli ɗo ɓe wi he nde ɓe gardune makko ko ɗum o aya ɗo ko ɗum ɗon firti ay ɓe wi mana hey jaɓane Muhammadu ko wi kon ko arande ñallal mana ara on tawto Muhammadu ilandema bimbi rewdon e makko Allah ha fana heewa si fana heewi hande kadi tertoɗo de walla Allah ngal aron bono hande kadi yeddon waɗon ko faalaɗon kon jokkon weeli foti ay no ga son jokkimo ɗum seeɗa ha hawnaki ko or yaw tawto yaw onon kadi ko faalaɗon kon ay ko ɗum waɗi ɓeyni goɗɗo pullo Fuuta ni wo mo suɓali ka jooɗo immo dayi e tuundi ay nokku gon nelaɗo maki wo yeeto lan ko hombo woni weldiɗo ma mi yeetoma ko honno wawɗa ay amanta sabbaɓe qawmin fa huwa minhum sa inniɗo joni an hiɗa moƴƴi hiɗa jamɓi l'islamu ko a julɗo kono ko yimɓe ɓe andaɗo ma yedduɓe ɗon tun saliɓe Allah sali nelaɗo ɗum ko an eɓen maridi affaire bimbe kike ɗo koye ɓen yiideteɗa ha est ce que haray haqqille hino jaaɓi haray hakkille jaɓali la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwaduna man hada allaha wa rasula a tawata neɗɗo jaɓuɗo Allah jaɓi nelaɗo Allah hino welda e on yedduɗo wonɗo yeddude Allah yedda nelaɗo Allah ɓeyde ɓe wawata wonde hunde wotere ɓe weldata wono kanko Allah subhanahu wa ta'ala wiiri noon yiita ngen e ndiyan ɗam wawata hawtodirde e booli hum gotum par ce que kanki ɗon ɗiɗi ko ɓuuri ɗuma puissance yo ñifay fi ɗuma ndiyan e yiite si fotti siko yiite ngen ɓuuri ndiyan ɗan jogade puissance kay fotti ɗon yiite ngen nge ñifay ndiyan ɗan sa nani ndiyan no wawi ɗanninde yiite ko so tawi na yiite ngen domine ndiyan ɗan si yiite ngen domine ndiyan ɗan ko ndiyan ɗan ɓeɓata acca ɗon yiite ngen ay siko yiite ngen kadi domine mana siko ndiyan ɗan kadi domine yiite ngen ɗano mais kanki ɗiɗi wata fottude nokku gotundi fof majji ɗi golla wawa wonde ko wona noon kadi woniri neɗɗo wonɗo yeddude Allah e neɗɗo rewowo Allah ɓe ɗiɗo ɓe wata wonde jaatigui ɓe welda ay wata wonude so tawi woni de ko o ina ɗum rewde Allah ɗa ko gonga makko wata marsude la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwaduna man hada allaha wa rasula walaw kana abahum wi noon hay tawni ko bamma ay o asiratu mara ko gorol ma ngol fop wata wonude ay ɓe wi jaɓane Muhammadu ka arande ñallal sakkitore ñallal ngal yeddon no gasa o arta e o tawtaw ay la Allah on ay no gasa kamɓe yarji una ɓe arta ɓe tawtaw toujours ko wona noon piiji ɗin hino hawni ha hande siga ɓe hino woodi par ce que probléme ji ɗin heewi e diina kan annda hoore maɗa hande hiɗen wakkiligo hiɗe rewde Allah probléme on ko honto ko mukhlisina lahu dina ko laɓɓinalngol Allah diina kan ko ɗum woni probléme on
joni noon hay si tawi woni e rewi Allah si tawi woni e laɓɓinal dina kan tun kanko Allah subhanahu wa taala jaɓata wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisina no woodi hannde kamen nokkeli buyɗi andanɗa hoore maɗa sa yahi sa inni a gollira ɗum alqur'ana e sunna ɓe yettoma ɗum wata wonde ɗo ayi mara e mari ton ko ɓe hooli ko wona Allah subhanahu wa taala kawetata saga ɗin piiji ayi andi ara hino hawni ɗulla Allah no gasa kam ɓe yarji una ɓe rutoto Allah subhanahu wa taala wi honum o wi heyi wala tu'minu wota on goɗɗin illa liman tabi'a dinakum sina jokkuɗo dina moɗon kan dina l'islamu kan ayi wota on gonɗin sina jokkuɗo dina l'islamu kan ayi ko ɗum laɗo makko ne so on tigi ari tawi no jaɓi dina l'islam innamal mu'minuna ikhwa jaɓuɓe dina l'islam ɓen ko ɓen woni musidɓe fa aslihu bayna akhawaykum ay qul wi'u innal huda ay peewal ngal hudallay ko peewal Allah ngal ko ngal woni peewal wona peewal innugol ko ɓeeɗo ko ngol ɗo leñol ko ɓeeɗo na ɗum de ko peewal iwrungal ko Allah ngal ko ngal ɗon woni peewal ay an yu'tiya ahadun mislu ma utitum ay ko nde gooto e maɓɓe okkete siga konko okka ɗon onon jule ɓen kon ko ɗum ɓuri hen moƴƴande ay ko ɗum ɓuri hen moƴƴande aw yuhajikum inde rabbikum ma ɓe daroɓe ɓe weñja on ɗo ɓe ammirda on ha fi joomi moɗon ay ko ɗum waɗi ko andi ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala inni wo ko wiyete feru hoɗum woni ferugol ka kala nokkure nde wonuɗa hay si tawi woni kaka galle baba ma hay si tawi woni kaka leydi mama soro ma ko ɗon finuɗa mandiɗa ɓe wi si tawi woni diina ma marsata ɗon a wata rewde ɗon Allah ko ya iwɗon ko ya feruɗon pes yaha ka rewoyta Allah ton joni ko laggine jibinaɗa ko ɗon mawnuɗa ko ɗon anduɗa bon si Allah subhanahu wa taala jarri bori laamu ngum ɓay ko laamu ngum ɓuri jogade doole Allah subhanahu wa taala jarri bori e laamu bongu bon ɓe wiya menen noon Allah rewetake ɗo ɗo dina marsata ɗo Allah subhanahu wa taala ni ko ya yaw hay si tawi woni kan ha ko ya yaw ka anduɗa dina ma marsa o ko ya yaha ton ko ɗum woni ferugol ko doggingol dina muɗum kan kala tawi ka Allah si ɓe wi tun Allah rewetake ɗo ɗandele hi ɓen innuɓe Allah rewetake ɗon sa wi a rewa ɗon Allah peloti ɓe ittete wonkikin harale ko an perdi ayi ko ɗum woni ferugol ko ya doggin Allah subhanahu wa taala ni ferugol noon ɗum ko farilla ɗum ɗon effasetake montetake ha dargal ngal daro wona o nelaɗo felirno Makka jayi Madina noon nelaɗo ko Makka woni ko jibina gorol makko ngol ko Makka ko on ɗum ferini mo yayi Madina na Madina o surra na ɗon o wattina bon o desidi ko o ferno Makka o desidi hande kadi Makka o jiddata ko hande kadi ko Madina woni ka Makka par ce que ko ɗon o gollidina ko ɗon dina ɓanta Madinatul Munawwara ay ko ɗon dina kan heeɓi doole ay ko ɗon woni ko o wattina déjà nelaɗo no wodi koɓe maaki ɓenni kala mayɗo Madina ɓe fawtanike on tigui tefore makko nde ñande janggo ay bon o jaɓali yiltitade Makka hande kadi bon ferugol ko farilla e hoore kala julɗo ha ilande ha nande dargal dari kala ka wonɗa tawɗa dina ma kam marsata ko ya doggu ɗum noon hase ka leydi mama soroma hay sa galle bamma si dina marsata ko yaw par ce que sa dari ke ɗon joni a wi tigi tigi mi faɗano rewde Allah kono tawi lamɓe ɓen ka leydi amen ɓe jaɓata Allah rewe ka galle amen menen hari baba amen jaɓata yiɗa janggowo Qur'ana Allah subhanahu wa taala ne Allah ardullahi wasiya ene hari ko leydi Allah ndin hari ko nakiri tun haaɗi ka leydi hari ko Sénégal tun haaɗi galleji ɗi gadda ɗo fof hari ko galle bamma ɗen tun woodi ko ɗon tun woduno ko Allah rewe sina ɗon Allah rewetake Allah sa ardullahi wasiya leydi Allah ndin yaaja ay ko ya a dogu ferina dina ma kam fesita dari a tawi Allah rewetake ɗon ko ya dogu pottina dina ma kam yaha kala ka Allah rewoyte par ce que ko ɗum ɗon woni jan neɗɗo on addiraka hoore leydi ɗo sina dewal Allah subhanahu wa ta'ala ay oyni ɓul wiw innal fadlu ɓural ngal biyadillahi koye junngo Allah woni
nde heferaɓe raɗino nelaɗo makka waɗi mo embargo buloki jawle makko ɓe wondi sahaba makko fof buloki jawle maɓɓe fof ene waɗi mon tako ko noon nde ɓe hotuno makka nde ɓe yawno madina ɓe yahi ɓe wonoy toon ha Allah okki ɓe doole nde ɓe arno udutugol makka ɓay ɓe hewti hefeta e makka ɓen falano imposade ay ɓe falano imposade kono ɓay ɓe yi'i iwtire ɓawo nelaɗo ɓen ɓe wiino ko saɗi ko tooli hey hande waɗe kala ko faala ɗo gina makka men wotti e jungo mon tawi wata gasude ay ko ɗum waɗi goɗɗo si a daari a tawi a dominama tun yilto ɗaɓɓa doole ayi nelaɗo hefera en ɓe raɗinomo ɓe ɗumanni eyyi joni so tawi woni saare ka wonɗa ɗon ɓe wi Allah rewetake doggin dina makka no kay sa yahoyi ka yewɗa toon Allah okkudema toon polgal ɗa wawi heɓode toon doole yiltitoɗa kaɓe wino Allah rewetake ɗon Allah okkama doole impose ɗa hoto hande kadi darna dina ka waɗa nella Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ɗum wonno golle maɓɓe kala ko Allah yeddeteno ko ɗum wonno golle maɓɓe ɓe arano ɓe impose ɗon ɓe piride ɓen ɗum ha dina kan daro ay ɓe feƴƴa kadi ala qul innal fadlillahi biyadillahi doole ɗen koye jungo Allah woni ay yu'tihi man yasau Allah subhanahu wa taala o okkay noon doole o mo yiɗi okkude doole ɗen kono noon a hooloray mo a hooloto Allah so jonnama polgal makko ngal ey wallahu no kanko Allah waasi un ko yaggiɗo yurmede alimun ay ko anduɗo kala hunde ay yahtasu ay kanko Allah subhanahu wa taala himo hertinana ay bi rahmati yurmede makko nde man yasa on mo yiɗi hertinande yurmede wallahu no kanko Allah zul faddil azimi kanko woni joom ɓural mawgal kanko woni joom ɓural mawgal hoolormo tun kanko Allah subhanahu wa taala wallahu khalibun ala amrihi Allah subhanahu wa taala ko mawnuɗo e fiyake makko si a daari piiji buy joni in ƴette wona exemple tun si a daari wona nene Fir'auna astafurlah wona nene annabi Musa ko fawde jamanu Fir'auna woni ko annabi Musa jibina kono wonno golle Fir'auna karam koye makko ɓen yettinimo ɓenni annabi Musa ko gorko goto ɓiɗɗo gorko goto jibinete ko on itatama ka laamu ma andi yawno hawini ana rabbukumul a'la o wi ko min woni Allah mon towɗo o ayi bon ko ɗum waɗi jooma ganden ɓe wi ayi ɓe lamɓe men Afrique ɗo ko innete kon waɗugol ko neɗɗo ko woni e laamu o ko neɓi laamu o demanda o yaha no moƴƴani mo ha ayi par ce que bon o yi ndi jawdi ndi wonɗen e ɗaɓɓude heɓugol ko surora aduna ɗo hara wirtaki ɓuri moƴƴande neɗɗon e di heɓugol jawdi ko mane ayi laamu ko hakkinde ngum ɓuri moƴƴude par ce que neɗɗo si yahi ha o laami ko 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans himo laami yahay ɗon hande kadi o ƴetta e hoore makko hande kadi bon o yiya e hoore makko kanko hande kadi mana o beway o yahi hande kadi o ƴetta place makko o waɗa Allah ko ɗum heɓuno Fir'auna par ce que kankadi mo onni kankadi ana rabbukumul a'la o wi ko min woni Allah mon towɗon kono ɗum heɓunomo wolugol ɗum koko ɓooyi e laamu ngun kon ayi kono ɓooyugol e laamu ha ko fitina moƴƴa ayi jawdi sindi ɗuuɗi kadi ha yo Allah subhanahu wa taala wallu jommum sina ɗum kara han bewere waɗay en jewtinanen par ce que neɗɗon ka beyi o anda ndu hara e boni eyi hara e boni bon o inni joni noon nene joni noon kala ɓiɗɗo jibinaɗo kanko Firawna o wara on tigui ka sonnajo ƴettiredi o on noon ko ayneteɗo ha o jibina ayi daare golle goɗɗo Firawna ko hurmuno kon kala ka sonnajo ƴettireedu ila ka reedu toɓɓima ko ayneteɗo ha ñande o jibina si o jibinama tun bobo pitte ka lettama ko gorko o ware siko sonnajo waccite ayi bon joni noon nene annabi Musa wa o jibini annabi Musa o tawi ko gorko o ƴettimo o naɓoy ka cangol o yooli ayi bon ɓeygu Firawna no yawno ka cangol o hawre ɓiɗɗo on ton o hoccimo bon o addimo ka galle tawi kadi o jibinali o heɓali ɓiɗɗo o jibinali
ɓay o addima ka pale firawna o wi oɗo noon firawna mi torkima fi Allah wata waru oɗo hay ka accuta waru oɗo enen kadi jogiteɗen oɗo ɓiɗɗo no gasa o nafoyay en ay firawna inni firawna inni o nafe an kam min kam miɗo andi o nafoytalan an kam o nafe ay kono ɓengu makko mannimo ɗon convaincu mo ɗon ha o terti firawna ay bon ko firawna yawno ha heeɓi doole ko ngari ittimo ka laamu ɗon andi no ɓe gerdino noon ha no firawna luttiri ka ndiyan noon sabu annabi Moussa ay wallahu halibun ala amrihi Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni hoolomo tun akkidamo ela haaleji ma ɗin kanko woni ballo ay o accay noon geddon o bewa bon si a ƴetti wona annabi Yusuf baba goto e makko ɓen ɓayɓe ƴettimo na e koloruɓe unimo koye koloruɓe unimo pay kun toso kun ɓe yeyi ɓe haalani baba maɓɓe ɓe inni bonoru ñamimo sete ɓe ari hino falani ndiyan yareteɗan ɓe ari ko ɓen ari ɓen ƴetti ɗuma ƴetti koɓe ƴogirta kon ɓe ukki nder ton ɓe ƴawnimo ɓe tawi ko pay kum ɓe ɗaɓimo kadi e saare nden ɓe yeeyi lanɗo saare nden yeyi ɗon ha o heɓidi probléme e ɓeygu lanɗon Zulayka ɓeygu lanɗon ka bo innuno ko ma kanko e annabi Yusuf ɓe waɗita ko boni ɓe raɗodiri ha tawi annabi Yusuf jaɓali wadde ko boni kon ɓe ari ɓeygu lanɗo on ari tawi gollowo mum e ɓeygu mum hino poɗodirde ka dambugal no ɓe hewtirno ɗon no lanɗo on hewtirno ɗon ɓeygu lanɗo on akkisi Yusuf o wi o golloma faala yande yan o faallan wadde ko boni ko honnuno woni joddi o sina ya sokumo ay bon yeyi ɗon ha ɓe ƴetti annabi Yusuf ɓe sokoy ɗen andi ko wonno saabu yaltingol ma kaso o yaltoye kaso o ari o laami ko ɗum waɗi piiji goo nde Allah subhanahu wa taala nde no moƴƴinana neɗɗo a sikkay kanko Allah subhanahu wa taala bonna par ce que nde haaje ma no fewa to Allah subhanahu wa taala o tagide taw ko satti o rewnete ka satti ndaare hay aljanna on c'est pas facile ɓe inni laawol aljanna ngol ko laawol bulle ñokkingol ndeɗo hawtoya toon a tawa e ɓaawo ga sofi eyi ɓe wi noon laawol yiite ngon hino ko appeyage laawol natugol ka yiite ko appeyage hino yombi ha eyi yawtu ar tun aduna ɗo inna an ko weeli foti jokkuɗa ndaara eyi foti sa ndaari wona annabi Ibrahima yewno ha baba makko na yiite huɓɓangue e nder yontere yiite no huɓɓede na ɗon ɓe ƴettinoɓe bugimo ay Allah subhanahu wa taala dandimo ay e goɗɗi goy ko ɗum waɗi ko Allah subhanahu wa taala a hooloto Allah subhanahu wa taala so piji ɗin wawa marsude ay sa hoolaki Allah subhanahu wa taala wata marsude ay wallahu halibun ala amrihi walakin la ya'lamuna ko Allah woni patron o ko Allah jogui doole kono ko ɓuuri hewde yimɓe ɓe anda ko ɗum tampinen par ce que enen ko goɗɗo huleten wona Allah huleten Allah ko ɗum noon Allah subhanahu wa taala wi uno si hewti akhiru zaman a tawa yimɓe ɓen ɓe hulay tun kono ɓe hersata ayi ɓe hulay kono ɓe hersata akhiru zaman tawa coñci no woodi an pagay kono hay gotol surata jommum ñameteji no woodi an pagay kono dakam mi ala hande ndaare tun hande na yoga e ñameteji men ko ɗon nawnaji wona heɓede japeti ko waytata siga ɗen piiji enen kaka ñameteji ayi par ce que fi honno yeeɓen no ɗo kono kulol Allah ala kulol Allah ala hay batta ayi no hawni ha ɗum waɗi so inni mana ko Allah kanko Allah himo hertinana yurmede makko nden on mo yiɗi hertinande yurmede makko nden kanko Allah ko joom ɓural mawgal ngal no musidɓe julɓe no woniri noon hannde en tardi seeɗa leera men on yoni ɗon wawi wadde 78 116 82 naton ka Jama TV heddaniken ɗo wonawa 6 minutes ha 7 minutes sino waɗi ko landoto ɗon après landoɗon siko ko anduɗen fi muɗum ɓanguinen so anda kadi inchallah feƴƴen ha e lawol goo ɗum wawi wadde 78 116 82 38 ayi kanko Allah subhanahu wa taala inni wa inna min ahlil kitabi ino jiya yimɓe defte homɓe woni ɓen alyahude e annasara porto américain porto français juif mana yimɓe hefaraɓe saliɓe nelaɗo ɓen
o yi hino jiya e maɓɓe man inta amanhu ommo hoolotoɗa eyi biqintaari halfinama mbuuɗu goto petti hara ko derem hara ko heeferaɓe ɓe juulatagoy ɓe wolata inde nelaɗo Allah hooloɗa ɓe halfinaɓe mbuuɗi sappo pette hara ko mbuuɗi sappo halfindaɓe yu addihi ilayka ñande aranɗa mbuuɗi sappo ma on ɓe tottama ɓe namo e hino ɗon mbuuɗi sappo mo halfinɗa lan o hara ko ɓe juulatagoy ɓe wolata inde Allah ɓe wolata inde nelaɗo eyi wa minhun no e maɓɓe kadi man inta amanhu ommo hotoɗa bi dinari halfinama mbuuɗu la yu addihi ilayka a hettata eyi illa ma dumtu alayhi sina ñande fin weeti wara e darika dambugal on tigi ñande fin weeti o yette ka makko si yehi ha o hulima o hersi o jonitama kono en tanki ko salli ala muhammadin o hettata bon enen kadi non juley ɓen ɗum ala hande wallahi no woodi ɗo e julɓe salligotoɓe juula hooroɓe hajjoɓe itta sadaka so alfiniɓe ɗo mbo sappo ma ñande aranɗa mo ko salli ala muhammadi wallahi sina Allah sina Allah faabima ko laamu sakkitoroy ton hara noon ko julɓe wiyaɓe ko julɓe haqqan ayi ɓe jeynetetama ayi illa ma dumtu alayhi qa'ima sina hara ñande finiyoytoɗo e dari ka dambugal makko déjà no woodi ɗum hay hande woɓɓe go siɗi hara ñande wo ñande sa halfiniɓe ñande be ñande ara kalifu on ñande ara e mari konngol go koɓe wolane tawa hande kadi ko so tawani on fewti laamu tun ayi zalika ɗum ɗo bi annahum sabuno kamɓe qaaliɓe wi laysa alayna fil ummiyina minen alay amen human binne ko wiyete human binne ko neɗɗo mo windata janggata on andi ko on ɓuri hulɓinade e neɗɗo par ce que oɗo ko majjuɗo carrément neɗɗo mo windata janggata oɗo ko neɗɗo majjuɗo al ummiyina human binne eyi sabilul lawol ɓenna menen min nanda ɓen sika ɓe yimɓe jangga wa yaquluna heɓe wola alallahi ala alkasibu fenade wa hu gara kamɓe ya ala moon heɓe andi ko ɓene wolde konko fenade par ce que sa ari ɗo halfingo ɗo goɗɗo mbuuɗi joni ala dieng karama ko en oustas en mi faala on halfindo ɗi mbuuɗi an ɗo hay ñalande kaari sa ari halfingoro mo est ce que o yettatoma ñande aranoɗa wawa hettata o haalantama ɗum par ce que mo andi sa haalanima ɗum so haalanima ɗum mo andi a halfintama karama koye mi faala on halfinde ɗi mbuuɗi an ɗo ha lewru karri ñalande kaari mari andi he sa halfinilan a hettoyta nan yo a hettoyta de an taw ƴetta ko makko kongo yaade muɗum awa gasi awa ella lasal jaɓi ella ala joni a gasi karama koyen walla sa semala jeng hen dow mbuuɗi ɗin watta e hoore mananko mum ñande aroyɗe ɗe moko salaw ɗe Allah mo kono mi soodey marchandise mi natiri ɗo mi yaltiri ɗo mi waɗoy ɗum ɗo joni habboɗe alan ha ɗum ɗo e ɗum ɗo ay on neɓa wadde ɗon programme hara ko no hawni ay wawno kamɓe ya'lamuna kamɓe ya'lamuna heɓe andi pelleto koye hoore fenade ɓe woni koye hoore fenade Allah subhanahu wa ta'ala wi bala oye man awfa kala on hunnuɗo bi ahadihi ahadi Allah ndi watta ga o huli o wi inna Allah no Allah yuhibbul muttaqina Allah no yiɗi huloɓe Allah ɓe Allah no yiɗi huloɓe Allah ɓe ndey sabu kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi wata zawadu fa inna khayra zadi attaqwa Allah subhanahu wa ta'ala inni yoɓe ko wiyete kulol Allah kon ittaqullah hay suma kunta nokku kala ko wonɗa hulu won hulowo Allah ay o wi yoɓe ko woni noon jooɓari min kan Allah ɗo ko yoɓete ka min Allah ɗo arowo ka min Allah ɗo woko nugo yoɓoto ko kulol Allah sabuna sa huli Allah a hulay hakke ɗimmo ma kadi kono ko neɗɗo suusuɗo Allah woni hulata haqqe ɗi on par ce que hiɗa andi la sakka bil mawte Allah hino muññama haqqeji makko ɗi mais haqqe ɗimmo ma on ɗa andi Allah subhanahu wa ta'ala muññotako ma ɗum amara karewa ha Allah muññama hakke banu adama ɗimmo ma mo waɗɗamo amara ɗum sina
jonnitamo mo haqqe makko ko ɗum ɗon ɗum woni solution o ay ɗum noon kanko Allah subhanahu wa taala inni fa inna allah no allah yuhibbul muttaqina Allah subhanahu wa taala mo hulo mo yiɗi huloɓe Allah ɓe ay inna allazina no ɓen yastaruna ay ɓene sooditira bi ahadillahi ahadi Allah ndin wa aymanihim e wondoje maɓɓe ɗen samanan qallilan coggolo e fanɗu koy ay ɓene wonira ahadi Allah ndin hakkude an Allah billahi wallahi ko hunde kaari ay hande ko andanɗa hoorema hande safe no hulɓini ko honum ɓuri hulɓinade hande a nana hay bobo hoy koye ɓiraɗan accali luɓude hunde ko muɗum ena billahi wallahi hulɓini konto ɓe jangi ɗum koye kundule makko baɓe ɓen kundule men enen makko baɓe ɓen ɓe jangi ɗum pay kum hande kum ɓiraɗan accali luɓude hunde ko ena billahi wallahi hara ko yo rew kulle jamma amma ko ba helli faaɗo wiya billahi wallahi hara ɗande peleti kon ko wonduɗa ɗon a waɗata bon hulɓini par ce que ɗum ɗo ko yeddugol Allah subhanahu wa taala ay kaffara heno farli on tigi par ce que neɗɗo si o wondi fenade tun haɗa kaffara fenade no farli on tigi ay wa aymanuhu ne wonde jaɓɗen samannan qalilan ceggolo e fanɗu koy wondugol fenade Allah subhanahu wa taala ne ulaka ɓeɗo la khalaqa lahum geɓal ala naɓe ka lakara ay fil akhirati ka lakara alladina yanquduna ahadallahi min ba'di misaqihi ɗen andi Allah subhanahu wa taala inni woyno jiya e almande naafiqijo wo siɗa faalidede neɗɗo ko naafiqijo si o wowli o hunnata ko so ƴettudama ahadi o hunnata ahadi neɗɗo mo hunnata ahadi ko naafiqijo Allah subhanahu wa taala inni noon innal munafiqina fi darkil asfali minan nari naafiqi ɓen ɗon ka koose yiite ley ko ton woni ɓe sumoyta hefera ɓen suma dow maɓɓe naafiqi e kefeero sino tan ina yaltugol ka yiite ko kefeere on naafiqi kan yaltoyta ay innal munafiqina fi darkil asfali minan nari ay ɓen ɓe no firta ahadi ɓe hunnata ahadi ɓe wondoɓe fo wonda e fenande Allah subhanahu wa taala ni ulaka ɓeɗo la khalaqa lahum ɓe mara geɓal fil akhirati ka l'akhira wala yukallimuhumullahu Allah subhanahu wa taala yeytude tay maɓɓe ñande dargal enen sa heeɓi ɗo joni probléme juge on ko si tawi no jaɓima okkude ko wawlon si tan inoɗa ɗon intervention ka joni a waccami si fof ko ɗum waddi men no gasa sa ɓe acciya sifike no gasa juge on hocca ɗon goɗɗum joni o ena gasi a joni ko ni e dati faami mais si a jaɓaka okkede ka wawla fes si na tun enen guitaranga bonnere ma nden ay hay fuɗɗiɗa sifade ɓenna non sifotako par ce que ɗen andi ɗo woɓɓe goɗɗo no waɗa ɗo bonnereji ɓe juge take ay ɓe mara jugement ɓe waalo ɗon ha ñande ay ɓeɗo Allah subhanahu wa taala ndaare noon no hulɓini yagoy ndaare Allah subhanahu wa taala no kambiren ɗo neɗɗo gogo firtowo ahadi neɗɗo si wonimo hunnata ahadi ƴettodede ahadide mo hunnata wowdowo hara ko fenade on tigui wonata billahi wallahi hara yo rew kulle jamma Allah subhanahu wa taala wi honon taw premier position lakara ɓe mara toon geɓal moƴƴere ko wiyete geɓal moƴƴere ɓe mara neɗɗo mo hunnata ahadi e wowlowo fenade wowdowo fenade Allah subhanahu wa taala lakara mara toon geɓal ko moƴƴi ayi o wi hon ɗum wala yukallimuhumullahu Allah yewtudo tawma ñande dargal Allah waɗoytama faale walla yanzuru ilayhim Allah ndaroytama guite ko wiyete guite yurmede kon yawmal qiyamati ñandergal wala yuzakkihim Allah subhanahu wa taala laɓɓinoytaɓe mana tefanayugol ɓe anda hi seeɗa ndaara hi oɗo ari himo bonni kono yo ari gata vérifier ndaaren est ce que bonnere makko nder no mérite ka naadamo yiite par ce que ene woodi aroyoɓe ñande janggo ñande dargal hara ɓe jogui bonnereji mais kono hara kadi ɓe waɗi moƴƴereji voilà bon kuma ɓe okke so vérifier noon ndaare peese ndaare on andi no woodi ñande dargal haysi ñawoyama ha ñande janggo no woodi andanɗa hoore maɗa ñande janggo ka dargal si janggama woɓɓe goo ñawoyteɓe hara bonnereji maɓɓe ɗin e moƴƴere hara boneji maɓɓe ɗin e moƴƴi maɓɓe ɗin hino fota ter ko ɓen naɓoyti ka wiyete tulde la arafi ɗon si ɓe naɓama tulde la arafi e moƴƴere Allah nden haray Allah subhanahu wa taala hino jonni ɓe ɗon du'a moɓe du'oto yo Allah subhanahu wa taala ɓen yo Allah wattude men e yimɓe moƴƴuɓe ɓen kon ɓe du'oyto ɗon ay bon Allah subhanahu wa taala no foti ɓe wattu yeyɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓen par ce que bonɗi maɓɓe ɗin e moƴƴi maɓɓe ɗin hara no fota ter ay
ɓay noon hara yaɓe jonna du'a heɓe du'ade bon hande kay ɓe duwoto ɗon ha moƴƴereji maɓɓe ɗin domina bonɗi ɗin ɓe watto yimɓe moƴƴe ɓen kono hara yiite ngen hino tafi raɓeɗa seeɗa hen du aljana ɗum kadi no memi raɓeɗa seeɗa ayi woni kono si goɗɗo yahoy lakara hay simo bonni kono si o moƴƴini kadi bon Allah subhanahu wa taala yirmande no okkay tan vérifié ndaare est ce que moƴƴi makko ɗin no yoni ko naaduyamo taw yiite kono ko ɗum peesugol moƴƴi e bonni joni noon o wi ɗo yimɓeɓe hunnata ahadi firtugol ahadi ko hunde bonde goy ayi neɗɗo kala pulo Fuuta en ni wo salagol haldidere no ɓuri haldide e firta ayi firtugol ahadi ko hunde bonude e wondugol fenande ɗiɗɗiɗi ko hunde bonde ɓeɗo Allah subhanahu wa taala inni o okkoytaɓe tan vérifiyoytaɓe golle maɓɓe ɗin ɓe mara giɓal kala kara ɓe daroytake guite yurmede Allah subhanahu wa taala laɓɓinoytaɓe eyi ɓe okkoytake tan ko golleji maɓɓe ɗin vérifié ndaare ayi wala hon hino wodani ɓe azabul lette alimu muusude ɗen tori yo Allah subhanahu wa taala dandu en ɗum o okkore moƴƴere makko ne ñande janggo wonen wondoɓe hakkude mon e Allah subhanahu wa taala ɓen wona kanko Allah subhanahu wa taala wiiri noon man halafa bi khayrillahi faqad asraka kala wondirɗo ko wona Allah haray o sirki kono non woni wondirgol Allah billahi wallahi tallahi ko ɗum ɗo woni wondirgol Allah kala wondo ko ɗum ɗo wondirta so goɗɗo wiɗo joni barke Seydina Muhammadu a sirki mi wondiri nena jara ko sirku mi wondiri ɓiɓɓe am ɓen mi wondiri an adete ngala afede ko sirku a sirkani Allah subhanahu wa ta'ala hunde yaltinade e dina festi woletake barki Makka e Madina a jalti ka dina l'islam a dihogol a cikkoy ke ɓaaw ko Allah tun woni ko wondirte Allah subhanahu wa ta'ala wi noon si a wondiri Allah kadi kato kadi hara ko wonduɗa kon ko gonga de Allah e mawgural muɗum si a wondiri Allah tawi andi peleti kon ko wondirɗa Allah ɗon kon ko fenande par ce que andi ko ɗum woni tumugol Allah subhanahu wa ta'ala joni min may an o wondolan e darde ɗo e si goɗɗo toñima ɗo wi joni hiɗa waɗi ko a waɗa ko andi ko a honto seytinanta on ti ka ɗa andi ko a honto monantoɗa on ti ka e no kaari o toñilan hande no mi yeggitantama ɗum ha ñande joni noon si a wondiri Allah tawi koye hoore fanade ko ɗum woni toñugol Allah ko ɗum woni tumugol Allah subhanahu wa ta'ala ay rewo tikkanima ɗum nen en tori Allah subhanahu wa ta'ala newni en wondugol ko wondeten kon kadi wondiri en Allah ko wondeten kon kadi wonen yimɓe gonguɓe non musidɓe julɓe ko ɗum ɗo wonno ko Jama TV addanno en ɗo hande e haray leere men on yoni e ha ɓurti ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala hawridi en e sahaba kala ko hawriga e sahaba ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala kala ko hawriga e faljere ko immorde seytane e mankugol gandal ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala huuren ko nafata en yo Allah dandu en ko lorata en Allah dandu en Allah yawata yo Allah dandu en kata e kasara yo Allah nawra en ɗo entreprise men on Jama TV yo Allah nawra mo yeeso ɓanta fi golloɓe ga ɓen fof ila e PDG on ha golloɓe ɓen fof e entreprise heddiɗi ɗin fof marɓe ɓen fof yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydamɓe ɓe maraɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala okkorɓe yo Allah huuren ko nafaten danda en ko lorata en Allah okkore lamɓe yurmeteɓe en yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓuttinan en ka men Allah waɗa e leydi men ndin leydi dogantendi ɓanta fi meɗen ɓanta fi ɓiɓɓe leydi meɗen ndin e okkora en ko neyiren ɓengureji meɗen ɗin jawdi laaɓundi daguidi okka en barke ma men e barke karam ko meɗen amati rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nari ربنا آتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم